Itu kele iman hulus turu isa. Ya karon ero nai. Ero kami mati. Ero jodi ase hole to ami peacefully systematically get kholo Kalau secingkilong naik ke hotel kongsi. Amit kon bat करेगा. Nali pansi pinila so mai long na pati tongo no mayaro si. Kali ero si nali pan la so memorandum ne nang toin officially sang toin lo bu. Nili tum nali pan si memorandum semidi. De. La so memorandum. La this is not just a memorandum, but it is clearly written or flex this ultimatum. De, na memorandum ultimatum. Aro amar ultimatum hoise 5 days. De, 5 days. Juntu ami memorandum submit korisu tate point wise likha ase. Jitu 5 days or pisot. Jitu apnaloke eku nokore to apni risk loboni. Nang risk anima. Will you able to take risks? Will you be held responsible on behalf of the Land and Revenue Department? If you can monitor risk and then don't see the problem. On behalf of Aero lo mati nang like. Tame nili tumke Aero ke not physically nang dodun de mati. Tame mo next nili tum 5 days apit ke bang nang hati nili tum ke bang nang nepti nang ko. Will you be held responsible? Kali nang lisi responsible. Ni tu point bang. Kacile maliden ta lake. To halam sakit. Lai ke di so kachilam ka matai. Ini ke itu ile kotha na hoy. Dipur regional KSA nilitum Dipur regional plido to KSA regional plido Bogajan Haroga Dipu Hamren pen Haroga nilitum samida lo ini Dipu lo. Lasi la point bang nang li thanu. La pole li ke Dipur regional regional. Konali tu matiman tu point ini. Oh rukiya na. Chalo. Jalan. We implore your office to refrain from the politicizing the land of the indigenous Karbi people, ensuring that their interests are protected, preserved, and prioritized. First point. Second point. No land to post. 1951 settlers. It is
imperative that no land is issued to the non-tribal who settled in Karbi Anglong after 1951, as this would be undermine the rights, privilege, and very identity of the Karbi people. Evict illegal settlers. We request that your office initiate the immediate and through the eviction drive to remove all illegal settlers from Karbi Anglong, thereby safeguard the territorial integrity, rights, and interests of the Karbi people. Number 4. No land rights to the non-tribal. In accordance to the Constitution provisions, we urge to your office to uphold the rights of the Karbi people, not by granting the land rights to the non-tribal, ensuring that our ancestral lands are protected. Investigate and terminate officials involved. We demand a true, transparent, and impartial investigation to the issuance of the land spata to non-tribals and subsequent terminations of all officials involved in the irregularities, ensuring accountability and justice. We trust that your office will take our demands seriously with the most urgency and concern, and take prompt actions to protect the rights, interests, and the futures of the Karbi people. We look forward to a positive response and resolution to this pressing issue, which are far-reaching implications of our community. These time is of the essence, and we urge our office to act swiftly to address our concern. We are confident that your leadership will ensure and protect our rights and interests. Thank you for your immediate attention on this critical matter. La isi bangke nang litum office ko pilo, impela isi bangke penelo. Ako isi lam nang litum bang ning cipik non. Ada kengsang asotum daga bang pen. Len kota kesemar. Litum Karbilo chale asong representative kai ke den litum nang hilar bola dak. Judi ke thek long lo, aben ka chini long lo potan ke as nang lipini nang li si responsible person SAD nang li ke bang penopot. Nang li phana choni lu la pen department di nang litum chingwai no litum ke belek atum judi len patta ke banal dang thong lok ya thong lok pen litum sodak pen inside. Nang responsible chen popo. Di action chen bola laso office ke imithang khai sande amondol pen nalok escape pen nalok open nalok es open dang lok so bet bang khai sande kapre ka so phan judi na illegally mane kapre ka so phan da hem lu tong le man sang hem ta kedat pote nang li responsibility anang ko la memorandum alo se pinai sa nang litum methang a hem le methang tum chilut long le aron gali lage ako laso ang pongalo ako laso ang aron gali lage amondol atum alo se memorandum tigong vet nei ladi ni tum hoju ne ako laso methang a hem methang office atik itu mong se hong tikup alo chilut long le bana ko laso dalal tu phani tu pangthek bom lo la sela thona ni tu priti action chain pe methang kar biang bong tame alo so action chain e bisami nang li responsible chain nang ko Bini lada katu ko itum dolo, te mahala su responsible e putante mahala su katu ko be actions kami nang lisi katu be responsible cheni ko mana itu, ha? Kada le alo dah kali. Hong dikup nang lulong nai dah kali. Amar office hoy, ami 5 জন হক 6 জন 10 জন হক আপনার পারমিশন নাই 10 জন নাই আমি অফিসার ভিতর নুহুমা আমি বাইরে থাকি অফিসার ভিতর নহয় আমি অফিসার ভিতর আমি নুহুমা আমি বাইরে থাকি নাই আমার কথা শুনক স্যার আমার কথা শুনক 10 জন যাৰ ভিতৰত পাছত আপোনালোকে এনেকা কৰিলে Hong Dut long này sar Hong Dut long này methang a hen si methang tum chilut long le হেলান দিকো কোনোবা ঘৰৰ জুৱা আপোনাৰ ঘৰ মই আহিছে হলে একদম মই বুজিছো আপুনিও ভিতৰত আহিব দিব নিজে ট্ৰাইবেল মানুহ একদম বুজিছো আপুনিও ভিতৰত আহিব দিব তুনা দিম ইট ইজ এন ইনসাল্ট টু দ্য কাৰ্বি স্পিকিং কমিউনিটি আপোনালোকে ক'লে 5 জন আহিব 5 জন আহিব 5 জন হয় 10 জন আমি 100 জনে বাবা কিন্তু আমি না খালি 10 জন আমি যাও 10 জন আমার টু না আৰু ইয়া যদি আমি শুনো if any untoward incident happen হয় মিডিয়া আগতে কৈছো মই কিবা ইলিগেল হয় বা কিবা untoward incident হৈ যায় আমি ৰিস্ক লওঁ নিজৰ আমাৰ কাৰণে জেল ভৰাব আমাৰ ডিমান্ড আপোনাৰ মতে আমিও মানিছো আমাৰ কথা আপুনিও মানক ঠিক আছে না লপিনে কা ভাইস প্ৰেসিডেন্ট